Aba barambwira emyanya etari emwe n'emwe omuri Kampala hamwe na Jinja. Gomborra kandi kanso y'Gomborra tukatebekanisa kugira tripage yokuza omu myanya mikuru ya Kampala. Na munonga tukaba ntwenda twege paramenti ba members of parliament kuba kutensa kandi ekitugireyo twakyereba kanso yanjye kyetegereze turya miso g'abandi abantu abaturkwebembera mwene kinjini ya kalisa cyariyo nakora no kugira ngo itwe okwiza kwitu Kampala tugire twayega kandi turatwara abantu bitu ogumutsa katfera kuyatwaza omwebembezi ka government tera twegise ninga cyakweta induction konko gumutsa tugubwine aho kwa turambwire nimba yamba nanye kuba kwikomora Kampala bariyo mu kurambura kwabo okubasa kubasyo myanya iba kuba batakumanya okubasa kubaraza nkumwana wabo kandi no kubasa kubafunda ebinde kubasa kwabisaho nk'abantu eshinkugerezaho kugira ngo abantu aba mbayambe babase kwika kwega bakamanya ebiryo mu nsendijo ekikuru no kugira ngo bege betegereze ahabo kuba nabebembezi kandi nabo misho g'abantu babo. Aba bagiro kureba ko bari gukora imirimo y'entunguka ngo bundi bakabireta mu ruhweju. Ni nsima obatse kutureta mu Kampala ahubwo kuba gungube umuntu rwanye bwo kubanza kwizo mu Kampala ekinabenta kuteka mu sakubaho magara ganje gensi nka kumpikire kuno nashange nse tungukire munonga okusinga owitu kandi cyo batungwire kumbe ninyetegereza nashanga nti nobwegese akoba n'abantu bakegesa abana babo bitwe nkabembezi babahanga omutwe sitakaramburaga nk'imyanya nk'igiturambwire ako turambwire imyanya nyimunonga kandi imyanya yiturambwire kibenke gisa kujya gutsimisa abana bakansara barukurenga igana ku rwoma Gomborra 5 hamwe na town kanse emwe ebirukora district ya Buhweju nubo bagiro mu rutaya yoru amakoraga gashakwa Juliet Charles Sima.